Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video, imamo novi video na kanalu, nove vesti, šta se to dešava u svijetu, vrlo brze vesti, dosta vesti u pitanju. Tako da počet ćemo sa nekakvim srednjim istokom, kako to najčešće, ajde kažemo, istoričari pa i određeni geografiji nazivaju. On je vezan za Teheran i Kabul. Znamo da su odnosi između dve zemlje bili vrlo napeti zbog napada Talibana, odnosno samog Afganistana, na određene granične punktove i granicu sa Iranom. Rat je nastao zbog određenog trgovinskog sporazuma, jer to jeste trgovina u nekom smislu, ali i energetika, jer je voda jedina energija bez koje zaista ne možemo u poređenju sa naftom i sa gasom, je tako? Jer naše telo ide na ovo, ne naše automobili i naše fabrike, tako da to je sporazum iz 1973. godine, dok je bila još vlada Reze Pahlavija, a ni ova vlada nije bila u samom Kabulu. To je na neki način razrešeno, vidjet ćemo da li će ponovo doći do toga, ali oni ciljaju 10 milijardi dolara bilateralne trgovine, dakle u periodu od 3 do 5 godina, što bi značilo prilično veliko povećanje, to je povećanje od nekih, 1,6 milijardi na 10 milijardi, koliko to već nije mi matematika uvijek bila jača strana, više sam bio naklonjen ovim, društvenim naukama. Međutim, evo ga, Ujedinjeni Arapski Emirati i Evropska unija. Kakve to ima veze, neko bi rekao? Pa, sama Evropska unija je donela novu odluku, još jednu nizu odluka koje donosi, za koje neko kaže da su sulude, neko kaže da su odlične, vidjet ćemo po sudbini Evrope vrlo brzo kakve su, da će ograničiti određeni ponovni izvoz u Rusiju tokom rata, pojedinih stvari koje, kako oni kažu, služe Rusiji za rat. Dakle, šta je tu u pitanju, da li su tu čipovi, da li je ko zna šta, dakle, ali određeni osetljivi predmeti, kako je već navedeno. Šta god to bilo, vjerovatno ćemo vidjeti kroz nekoliko nedelja naš se tačno cilja i koje su firme u pitanju, pa ćemo pričati i o tome. Imali smo nove dešavanja u Mjanmaru, ne znam da li ste to propratili, mislim da je to jako bitno, jednu vrstu preokreta koji se desio, dakle da je u Mjanmaru armija zaista dosta pretrpela i ta dva glavna koridora koja vode ka Kini su blokirana i vidimo opet neke nove sankcije ka Kini i određene stvari, tako da čini se da se uspostavlja neki balans moći, da više nije samo sušti rat na sve strane, već da stvari polako dobijaju određenu vrstu oblika, da se naziru određeni oblici svega, međutim u svakom slučaju će biti još rastakanja, a ovo će se očigledno raditi, to kreiranje i formiranje novog sveta, uz određenu vrstu, hajde da kažemo, kontinuirane i istovremene politike koje će sprovoditi Deep State. Vrlo zanimljivo, Indija, evo jedna zemlja BRICS-a, jedna slobodna zemlja, da, šta kaže ta slobodna zemlja, šta će se u njoj raditi? Indija je spremna da nabavi dodatne bespilotne letelice Hermes Starliner 9000 mordorske proizvodnje, koja će poboljšati sposobnosti nadzora indijske vojske duž njenih severnih granica. Severne granice su granice sa Kinom. Znači, opet imamo tu neku vrstu potpirivanja, opet imamo neku vrstu podizanja tenzija. Vidimo da Mordor ne samo da posreduje u tome, nego jednostavno je snabdevač oružja za Indiju. I to ne treba da čudi. Ja sam govorio mnogo puta o tome kako je nekada Rusija bila ta zemlja koja je, ili Rusijska federacija, ako ćemo potpuno ispravno, koja je zaista velike količine donacija, dotacija i jednostavno oružja dopremala u Indiju, ali njenu ulogu je onda preuzeo, nije preuzeo, dakle, da se ne razumemo, oni dalje najviše, više od nekoliko prvi, drugi, treći, četvrte zemlje, više u svakom slučaju izvoze u Indiju i čine jednostavno uvoz indijski u najvećoj meri, ali Mordor sve više i više radi na tome. Vidjeli smo, Nemačka povećava ogromno izvoz ka Mordoru usled ovog rata pre svega.
Ukrajinska vlada, kaže, spremna je na kompromis sa Mađarskom oko, kako bi se to rekli, jezika i obrazovanja, ali postoji za njih crvena linija. Sad, zašto su oni ovo rekli? Pa zbog, ne Pridnestrovlja, nego zbog Zakarpatja i, ne znam, evo ga, Olha Stefanišina, kako god, potpredsjednica vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije, otprilike, vjerovatno neka osoba sa kvocijentom inteligencije Sandre Božić, sigurno je da će Ukrajina postići dogovor sa Mađarskom u nivou ispunjavanja zahteva EU za zaštitu prava nacionalnih manjina. Znači, šta je fora? U stvari, Mađari, Rumuni i Poljaci govore o pravima nacionalnih manjina u Ukrajini, ne žele da se njihovo stanovništvo uopšte mobiliše. Ukrajina će malo tu da, pošto je to malo neće, to će izazvati određenu vrstu intervencije, doći do cepanja Ukrajine i jednostavno stvari će se odigrati onako kako smo rekli davnih dana da će se desiti, barem po moje proceni. Vladajuća koalicija u Nemačkoj planira da udvostruči vojnu pomoć Ukrajini za narednu godinu, piše Bild. Dakle, vidimo da je sada prošlo ili prolazi polako histerija koja je trebala mjesec dana po medijima, 20-30 dana. Ukrajina je gotova, Avdijevka je pred padom, posle toga pada Kijev, sve je haos. Video sam i ovdje u komentarima da su pojedini pisali. Očigledno je to dobro poslužilo za skretanje pažnje i za plasiranje lažnih priča i da ne znam, da će odjednom svi prekinuti. Ja sam rekao, bit će smanjivanje u SAD-u, neke države, pogotovo ove države bivše Austro-Ugarske, će da na izvjestan način blokiraju određene pakete pomoći Kijevu, neće slati oružje, doneće kako bi to rekao, reverse, kako se to kaže. U svakom slučaju neće biti dobro. Idemo dalje. Samo sekund. Evo, od septembra 2022. godine do septembra 2023. godine izvozi Kine ka Rusiji su se povećali 20,6%, dok je uvoz svega 8,21%, od čega najviše čini energetika, što znači da zapravo u tom odnosu vidimo da Kina ide ka tome da malo po malo van energetskog sektora, naravno, čerupa i uzima dijelove Rusije, ali Rusija nema drugog izbora nego da se priključi sada Kini, jer je međunarodna situacija tako i napravljena. Onda naravno o povezanosti Britanije i njene stare kolonije Indije govorili smo milion puta, evo za ove koji veruju da su to nekakva dva sveta koja su potpuno sukobljena, imamo situaciju da HSBC banka, često pominjena banka na ovom kanalu, je odlučila da u samoj Indiji, ni manje ni više, izradi veliki posao, da kažemo, ličnog bankarstva, što je rekao izvršni direktor u samoj zemlji. Dakle, evo, kaže HSBC London, ima za cilj dalje proširenja ličnog bankarstva u Indiji kako bi služio brzorastućoj grupi profesionalaca sa određenim vrstama visokih plata, visokih zarada. Nakon što je tamo u julu pokrenula svoju privatnu banku, kaže njen izvršni direktor Indije, mislim, šta vi mislite o svemu to? Da li mislite da je to slučajno? Da li mislite da je slučajno da Finska, kao nova zemlja koja je ušla u NATO pakt, tako, i to baš na dan kada su stvorene SS divizije, jeste li to znali? I ne samo SS divizija, nego i NATO pakt, pa ulazak ponovni Francuske u NATO i tako dalje i tako dalje. Ništa od toga naravno nije slučajno, baš naprotiv. Imamo situaciju da od Rafaela, to je čuvena mordorska firma, David Sling sistem će biti prenet u Finsku, jer je Finska odlučila da ga kupi. Tako da stvari idu u određenom pravcu, mislim da je već taj pravac prokužen, provaljen, shvaćen i objašnjen na ovom kanalu dosta puta, a ovo su sve zapravo samo potvrde istoga. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa.
Ja vas pozdravljam i prijatno.